Kulendzawo sehlakalo sekudzabuka kwelidamu lemayini lesendeke eYakasfontein ingabe nguyiphi inzima lengadlalwa timayini kucinisekisa ukuthi imimango ledvute nato iphephile. Umnikazi wemayini abaphathi ibengabo bazawuthatha ixanduva babhatale wonke umonakalo othe wenzeka. Eliqinisa umkhankaso oxwayisa umphakathi ukuthi ungakhe eduzane kwamadamu okanye eduzane kwazi imayini. Njengoba umonakalo kusuwenziwe imayini ngiyacabanga ukuthi fanele ithwale indleko. Izimayini kumele ihlale zibheke izinto zazo ukuthi sesesimeni esiright nisaphephile nomphakathini. Ama-mines kumele zama precautions. Acheke kulama dams abo ukuthi aphephile benze follow up to date. I think kumele Tindzaba tasemamayini tibiyelwe and bantu bangahlali edude kakhulu neTindzaba tasemamayini. Timayini kwamele ukuthi nataka amadamu angabi duzane nemimango lamadamu akhe nje kadlwana kuze kuthi lesive sonke sikhone kuphepha. Uhulumeni wase-South Africa kazama ukuthi lezi mayini lezi zamabhuna phesheya vele azivale zonke. Yebo zivula amathuba omsebenzi kodwa nasezibulala abantu ngicabanga ukuthi akuseseyona into abayizele eSouth Africa.